Mana geçingizler menen biz safariden keyin monday Zeliziniga keldik. Shunday tomoqqa kirgan tomoq pishgan ekan, mana üstünde tashlanlar. Aslında monday. Biz tögö minelide atkanbız, anan nemi komandadan hayra aynıp ketiştik. Anan ayakka karabay, tögö minbey aldır biz. Keçki ужинда bizni komanda bizlerde Xatqaraday tizip turat. Bu yerda aşxanası bar ekan. Aşxanada tomoqlarimiz sağlaganımızdı. Salib atkanmiz yerda salatlar ekan. Bu jakta dagı bar ekan. Men hazır algan videolarim mına bu. Eң сонун ощущение болуп атат бизде ушунчалык сонун кубанычтамын, ушу Алла Таалага шүгүр кылам, ыраазымын. Ушул күндө ушул саатты буйруган, насип кылган баарыңыздарга ушундай жакшы саякаттар, жакшы күндөр көп болсун. Баарыңыздарга Дубайдан салам. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Бейпил түн баарыңыздарга.